Mizoram atun hai alare me mani statistics karon zi klamai ro chuka cheer chuak to lawanga India rama lockdown ani nuwa YouTube phi nasa takin alara subscriber an punga nge ni mangtun punga tin channel CM2 po Mizoram apo heng kan pung na sa ni tru amai ro chukan seidu lai chu social media hi chanchin bu editor pakhat min thrilan ya soi thiam khop mai mizo pakhatina min thril chu social media le media pangai hemi chanchin bu te TV te radio te danglap na chu reson bu fai thlelo ang hin yati reson bu fai alo thenga kan wala a thavio then chu thleipo ngai mi alo a engal vek thei amero chu then te ro chu thlei ngai mo bu hum te han lak ngai a bol lo deu ten then fai ngai a oma chanchin bu te TV te radio te hi chu tiang then fai to nu mu thlei to nu ani ya social media ro chu thleilo ani then chuan da pupa alo ngap em alo bol lo em chu wang chuan ain ang theilo ani tia YouTube phi a ta ni YouTube phi tu nai chang kan boi pui maya ta chuan ezon na ni to te hi chu kan thriat anga ya tum kha chu in nge ni kan ti ho na he thu hi ka se YouTuber ho hian mo phurna ne he an thriat anga ya ni lo chum Mizoram hi min ruai sual don YouTuber ho nan du mi mu du apiang mi en du tur piang zonga an du ang hoi zong an tia Mizo society Mizo khotlang nun le Mizo te min ngai tua si lo an sum du mu na tur ngota mu nom le ngai nom nia min an thriat mi ti virtua piang an te chuan min la ti chedon ti zong in ka soi ni chu ta chuna ron soi khau chu an ei zon na ni ve a ti ta ni a dikkati hle maya mi thlen khat ei zon na ni amai ro chu ti chung chuan kan soi do chu zani na hian kan ei zon na poni se kan film khurai ani lo sum mu na suma lu na piang min en se kan ti awanga a thalo zong le Mizo ta na kan la min lo thleng sa pra ma thil su le chia zong thlenga kan seng lo kan YouTube pa kan da mi mu tur le khretura mo than chu sap tong thiam lo zok ta thing tlang mi le khoya mi mo no pang zok te pon an ban phaka to sia wang khanin sual zir theina rem chang te kan khotlang nu na sa taka min ti che thei tu chu kan YouTube pi ani chu wang chuan mo phurda kan nei ani kan ti du ani kan ei zon na ni asum hu na ni kan ti ringot chuan no chi zuar kan ti case te po mu si the kan ni hlene an sum hu na ni ya enge ruilo zuar te po an sum hu na ni an ei zon na ni ya a thalo ni mai don nom ni chu wang chuan mo phurna kan nei kan ti du chu zani na hian ei YouTuber te po kan omanga Mizo Christian te en tlak tu Mizo khotlang nun ruai thattur em kan ti thelon pon ruai sualo tur to ka ram le nam kan mangai na kan lan tir ngai kan YouTube mangin kan like le subscribe po kan mutlem de don po ni se Mizo ta na athat don lo wang hei chu kat chua to lawang tingam vaireng te dai zu in hum second ngot khuram le nam mangai na ni lo mo khulaya vai zutin tur ngot ni lo helaya YouTuber ram le nam mangai ngam hi kan mamo ani ta chuan Mizo ta na en tur tok Mizo ta na en turatana him tok chau YouTube kan chua to ni chuan kan ram le nam kan mangai nga ram le nam kan siam thadon ani politician emo officer emo turam khoi to emo siam that vek tur dalo dur ke mani ban pha ka tangin siam thatran te kan ti thei ka ring thlat ani chu tin he YouTube pi kan uar ta em mai thlen karin an ngai mo ni amar chu ngai mo lo turania YouTube pi enge ni channel hi tam chho zela music video siam la yang deu khan ni mai ka te ke chuan khati lai ka chon kan zawai kan siam supa Mizo thalai ka chuan music video kan nei deu vek ani me chua channel om lai kha ni mo a kum thlang pa chu lo zai ve reng mai ti tur kha kan nei deu reng ani amai ro chu hun lai kha ma a re ve mai a tlamuk ve mai to ba chona in thli film ve mai chu wain channel ni chuan om sup phot mai se in khap lem lo wila khap thei po ni lowa social media man dan de pe kan han in zir ti thin tak na har chu a mu chuak turam sa ram te reng khon an mang sual na sa ti tak thei lo ni chu wang chuan ke ni chu aram kan lian lo boka nam kan tamlu tuk lo boka ke ni howi trang thalela ke mani Mizo tong kan danga thi chu Mizo bakin kan en si lo wangin Mizo enatana him Mizo enatana tha Mizoram le nam tan ma son na turani lo chuanin ati chezong tur ro ram thlit film mo bu theyang khan lo thli ve film ve turin
he hun kal tlang hian YouTuber zong zong te ka cha in ka som du cheu ani